Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, vel akibetu lil muttaqin, as-salatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin, seyyidina Muhammed, as-sadiqul va'dil amin, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Allahümme allimna ma yenfa'una, ve enfa'na bima allamtana, ve zidna ilma. Allahümme la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'd. Oğlu alamdardı, asman жерди түгел жаратып, musulman kapır, çoğun kişine debey, bardık mahluklarına özü kalağanday ırızkı bergen Allah Teala'ga maktolurdu aytıp, alamlarga meyrim qatar jönötülgөн, öz oyundan, öz kalausundan bir da söz tüynöbөгөн, ar bir sözü Allah Teala tarabынан düşürülgön, ayan Allah Teala tarabынан düşürülgön, vahiy bolgon, paygambarlardın akırkısı bolgon, paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavattарды aytkandan keyin Beyşelinin salamı bolgon, salam menen salamdaşam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Urmatlı cemaat, bugünkü Allah Taala'nın meyrimi tөгülgön, kündördün sayyidi, miskinlerдің acılığı, haccül masakin, sayyidül ayyam haccül masakin, kündördün sayyidi, miskinlerдің acılığı bolgon cuma günüңүздөр berekeli bolsun. Siz menen bizdi bugünkü berekeli күнгө жеткирген, öz meyriminden ümit kılıp, özünün azabından korkkan avalda cuma namazın ötögü meçitke Allah Taala alıp kelgen, meçitke kelgenge tawfik bergen Allah Taala'ga köp şükürlörдү aytalı. Kebirki adamlar meçitke kelbey kaldı, antkeni anın işi var. Bu kebirki adamlar özü kalabağan üçün ele kelbey kaldı деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок негизинен жумага келүү бул Аллах Тааланын каалоосу менен. Аллах Таала ошол таза кулдардын ичинде ошол адамды көргүсү келбеди. Аллах Тааланын каалоосу. Урматтуу жамаат, устазыбыз Шумкар устаз өзүңүздөр билгендей кичи ажылык умра сапарына кетти. Аллах умрасын кабыл кылсын, сапары байсалдуу болсун иншалла. Өткөн жумада устаз пайгамбарды сүйүү жөнүндө баян кылып баарыбызды ыйраткан эле. Бүгүн ошол пайгамбарга, ошол сүйүүбүз болгон, сүйүүбүз бар пайгамбарга кантип салават айтабыз. Салават айтуунун фазилеттери жана айрым мустахаб болгон убактар, айрым мустахаб, салават айтуу мустахаб болгон авалдар жөнүндө иншалла азын-олак сөз кылабыз. Эң биринчи эле пайгамбарга салават дегенде Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ан-ы Каримден далил алып келсек, Ахзаб сүрөсүндө Аллах Таала Inna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Albatta Allah Taala jana anın perişteleri paygambarga salavat aytat. Ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. O iman keldirgenler paygambarga salavat aytkıla dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en birinci Allah Taala özü salavat aytı başladı. Salavat degen nersenin manisi mi? Salavat degen sözdün manisin birinci kengiri düşünüp alsak. Salavat degen eğer Allah Taala salavat aytı turgan bolsa, Allah Taala meyrim tөгүптүр, Allah Taala ырайым кылыптыр, Allah Taala аны мактаптыр деп düşünөбүз. Анан периштелер салават айтты десе, perişteler salavatı al istiğfar. Allah Taala'dan oşol adam üçün keçirim suraydı. Periştelerin salavatı uşunday. Anan imandıulardan
инсан жиндердин салаваты кандай болот дегенде, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтылган инсандардын, жиндердин салаваты бул дуа катары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылган катарында кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларына айтты: "Атадруна манил бахил?" Силер билесиңерби ким бахыл деген ким экенин? Бахил деген сараң деген. Сараң ким экенин билиңер келеби деди. Билесиңерби деди. Кыйла ман я Расулаллах. Сахабалар айтышты: "О Аллахтын элчиси, ким ал бахыл деген, сараң деген ким?" деп сурады. Сурады эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бахыл деген, сараң адам деген менин атымды угуп туруп, мага салам, салават жолдогон адам" dedi. Эми элестетиңиз, көңүл буруңуз. Эмне үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтышыбыз керек? Бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын алдында турганда, "Бир туугандарымды сагындым" dedi. "Бир туугандарымды сагындым" деп ыйлады. Сахабалар таң калышып: "О Аллахтын элчиси, биз сиздин бир тууганыңыз эмеспизби? Биз сиздин бир тууганыңыз эмеспизби?" dedi эле. "Жок, силер менин аскабымсыңар, сахабаларымсыңар. Менин бир туугандарым менден кийин келишет, мени көрбөй туруп, мага ыйман келтиришет, мага ишенишет" dedi. Бир туугандарым деп биз үчүн бизди сагынып ыйлаган инсанга салават айтпай койгон бахыл эмес, анда ким бахыл? Азыр өзүбүздү карап көрөлү. Чындап эле биз ошол пайгамбар сагынган, бир туугандарымды сагындым деп пайгамбар сагынган үммөтпүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70 ортосунда" dedi. Азыр биздин жашообуз деле ошондой эле болуп калды. Биздин жашыбыз түшөт, бирок амалыбызды карашыбыз керек. Амалыбыз түшөбү? Пайгамбардын үммөтү деген бир бактылуулукка биздин амалыбыз түшөбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таразанын эки жагына, бир жагына уулу Ибрахим, экинчи жагына үммөтү коюлганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн тандаган. Бала эми тили чыкканда эң ширин убактысы болот. Баяканы билесиздер, түрмөгө камалып жаткан ата канча сурасаң берейин, мени түрмөдөн азаттыкка чыгар дейт. Ошентип көнбөй коюп олтуруп калат. Бир жылдан кийин баяканы чакыргыла деп туруп алып келип, канча бересиң? Чыгарабыз эми дегенде, болду, кереги жок дейт. Мен чыкпайм дейт. Эмне үчүн дегенде, ошол баламдын тилин чыкканын көрүш үчүн, ошончолук ширин убактысын көрүш үчүн мен канча төлөсөм дагы макул болгон элем. Азыр уже баламдын тили катты, эми чыгыштын кереги жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баласынын тили эми чыккан эле. Ошол убакта үммөтүң же балаң деп таразанын эки жагына коюлганда үммөтүн тандаган. Ошондой затка, ошондой улуу инсанга салават айтпаган адам бахыл эмес, ким сараң? Кыямат күнү ушундай күн болот. Ата баласынан, бир туугандан кача турган күн келет. Ал күнү Ибрахим алейхиссалам: "Ey Аллах, мен өзүмдүн балам Исмаилдин абалын ойлонбойм. Мен тозоктон кутулсам болду. Мен бейишке кирип алсам болду" дейт. Бардык инсан, жиндердин бардыгы нефси, нефси, куллу нефсин текулу нефси, бардык адам өзүм деп турган убакта, ушунчалык эгоисттик күндө дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уммати, уммати, үммөтүм деп өзүнүн жанынан дагы үммөтүн артык көргөн пайгамбарга салават айтпаган адам сараң эмес, анда башка ким сараң?
Пайғамбарға салават айтуының жақсы жері, қараңыз. Біз намаз оқысақ, біздің жол басшымыз пайғамбарымыз болады. Намаз оқысақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, көрсеткендей оқимыз. Ажылық қылсақ, пайғамбарымыз көрсеткендей ажылық қылабыз. Умра қылсақ дағы, зекет берсек дағы пайғамбарымыз көрсеткендей зекет береміз. Ибадаттың қандай түрі болсын, ораза тұтсақ дағы пайғамбарымыз көрсеткендей, біздің жол басшымыз кім болып жатады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Эми bir ғана иш бар екен. Bir ғана іште бізге жол басшы Аллах Тағала өзі болады екен. Біз ықтыда қылғанымызда пайғамбарымызға емес, Аллах Тағалаға ықтыда қылады екенбіз бұл іште. Бұл дағы болса пайғамбарға салават айту. Анткени біз далил келтіргенбіз Ахзаб сүресінде инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Ең бірінші Аллах Тағала өзі салават айтты пайғамбарына. Өзі салават айтқаннан кейін анан періштелеріне салават айттырды. Періштелер салават айтышты. Андан кейін мұсылман, момын, инсан жиндерге талап қылды пайғамбарға салават айтқыла деп. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалардың мужтахиди, улуу сахабалардың бирөөсү Убай ибн Кааб радийаллаху анху арда. Bir күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келди дагы, "Кал я Расулаллах." Bu Allah'ın elçisi dedi. Kem ec'al leke min duai. Men dua kılan. Oşol duamdan kança bölügün sen için dua kılayın dedi. 1 saat dua kılsam, oşonun kança bölügün sağa dua kılayın, sen için dua kılayın dep Allah Teala'nın elçisine soradı. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem ma şi't. Kalaganınca dua kıl dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşondoy dediler. Kâle ec'al leke rubu'. Ubay ibn Ka'b aytты Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, anda men sağa duamdın 4'ten 1 bölügün sen için dua kılam. Kalgan üy bülem için, özüm için, ata-enem için dua kılsam 4'ten 1 bölügün sağa arınıp dua kılam. Sen için dua kılam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma şi't ve in zitte fehuve hayr. Жақшы, мындай кылганың жақшы, эгер көбөйтө турган болсоң, андан да ал дагы өзүң үчүн жақшы dedi. Кале ажал лака нисф, анда сага жарымын дуа кылам. Дуамдын жарымын өзүм үчүн, башкам үчүн кылсам, жарымын сен үчүн кылам я Расулуллах dedi. Ва ин зитта фахуа хайр. Жақшы, сен эгер көбөйтө турган болсоң, ал дагы өзүңө жақшы dedi. Анда 3'ten 2 bölügün sen için dua kılayın. Oşentip barıp anda ya Resulullah men özüme dua kılbayım. Başka hiç kime dua kılbayım. Dua kılgan vaktımda sen için dua kılıp sağa salavat aytı men ötkörüm dedi. Sağa salavat men ötkörüm degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. İzen tukfa hemmek ve yughfaru zembek. Eğer oşondoy kıla turgan bolsoň, senin problemına, senin жүрөгүңдү кысып аткан гамыңа, оюңа ушул салават жетиштүү болот экен. Ва югфару замбак, senin күнөөлөрүңдү кечирилишине дагы жетиштүү болот экен dedi. Караңыз. 1 сааттап, 2 сааттап Аллах Таалага дуа кылган адамдар бар. Allah'ım ömrümde uzun kal. Allah'ım bala çakamın den soluğun çın kal. Allah'ım atamdı meyrimini al. Kanday dua bol bolsun, oşonu salavatqa aylantırıp koyunuz. Allah Taala andan esilip köytüp beredi. Allah Taala oğuzdan çıkkanın elemez, balkim жүрөктөгү nerselerdi dagı bilүүчү zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты öz hadisinde men salla aleyye merre sallallahu aleyhi aşra. Kim maga bir salavat ayta turgan bolsa, Allah Taala aga
10 салават айтат dedi. Қараңыз эми. Biz Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed деп bir жолу эле салават айтып кое турган болсок, Аллах Таала 10 жолу бизге салават айтат экен. Аллах Тааладан болгон салават эмне дедик? Аллах Тааланын мээрими, ырайымы, анан мактоосу. Мактаганда Аллах Таала Малаил А'лада периштелердин алдында паланча пендем деп сиздин атыңызды атап мактайт. Элестетип көрүңүз. Bir улуу устаз, чоң устаздардан бирөөсү, Максат ажы, Жабдышкүр устаз, сиздин атыңызды атап, ушул жакшы адам, адеп аклагыңызды мактады, кылган иштериңизди мактады. Сиздин абалыңыз кандай болот? Кичине көтөрөлү эми дагы. Президентибиз, Кыргызстандын президенти ошол депутаттардын алдында сиздин атыңызды атап мактап атат. Сиздин абалыңыз кандай болот? Эми элестетиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга bir жолу салават айта турган болсок, Аллах Таала периштелерин ушунча падышалардын падышасы, аламдардын эгеси, ошол улуу периштелердин алдында сизди bir жолу эмес, 10 жолу мактайт. Аллах Таала bir күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 100 жолу салават айткан адамдын 100 муктаждыгын өтөйт. Ал муктаждыктын 70-и ахиреттин муктаждыгы болсо, 30-у бул дүйнөнүн муктаждыгы. Үйүңүздөн чыгасыз, ошол bir муктаждыкты бүтүргөнү чыгасыз. Bir нерсе муктаждыкты бүтүргөнү чыгасыз дагы, bir күндө bir мисалы, bir нерсеге документ даярдайсыз. Bir муктаждыгыңызды бүтүрсөңүз, кадимкидей сүйүнөсүз. Бүгүн жакшы болду, жакшы иш болду. Бүгүн күнүм берекелүү болду, bir муктаждыгымды бүтүрүп алдым дейт. Эгер Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 100 жолу салават айткан адамдын 30 муктаждыгын бул дүйнөдө бүтүрөт.